Kadorbar snong jongka Saiden kabadiru kawei naki model village hapo kanongpo town committee. Mentakas ngi kalayo ban plipai bano ya kawei naki ying ya kabalatip kum ka Aganwadi Center 3. Hapo kani kasnong sibenta ban pusuk ya kajing trikam ki Aganwadi barki kelung kena banyo ya kajaka kabapaka ban sami ki jing bam temet na kapor sakapor. Hakani kasngi kadorbar snong Saiden kalala ru ban plipai ba ya kawei kajaka tenyot kabakhamper ya kabalatip kum ka waste disposal collection center hakaba ki pai ba nong snong kinla ban lum ya ki jabo jongki batru ban phya ya ki jabo la ka jong kum ka jabo ki bakan thup nadu ki plastik bat kiwe ki jabo ki bampuot khanang ban pusuk pat ya ki nong lum banjit ya ki jabo nakani ka jaka thenyot jongka snong lawan ban plipai ba ya kane ka Aganwadi Center 3 bat ya ka jaka thenyot jongka snong Saiden Dakakong RM Kurma, Deputy Commissioner Karibo District, kum ka Kongsan. Uba Regional Kharkamni, Vice Chairman ka State Planning Board, Kakong Vivar, DCPO ka Umling CNRD Block, Uba Michael Karunai, Secretary ka Snong Nongpo, Uba Iki Lapang, Ramba Snong ka Snong Saiden, lembat kiwe kiriu ramba. Hakani ka program nakalyang ka Kong Kurba, kalaai jingero skadai halor ka senjam jong ka Dorbar Snong Saiden hapo ka jingelam ka basimpang do urang ba snong kibala yu i jingai ya ki jong kam jong ki pai ba nong song snong khamtam ha ka baide ba ka Aganwadi Center ya ka ba anla ban pembit penbyang ya kar kom sam ya ki jingbam ba temet na ka menta ki khulung khna bat ki long kami kalayaro ru halor ka jingla jong ka ni ka snong ban thau ya la ka jaka thenyot ka ba kham i songkhya ha ka ba anla ban phya iki jabo jaban kibami na ki thliu ying jong ki pai ba nong song snong But kunu bangin hingai pat yekui bishno iburan hapo ko ni katong hapo ko ni katong pat hapo ko ni district kunu bingstam dari jinom yet lumba kata ai ki pat select waste management rule arzatan rem kaso dan bom masuk ai mo ikado masno Saiden kalau ai khat bidan mentala na hari janmin masuk ba kei keban yi akan singi inuksa kamtam yang snong po jinglam nomor snong ba kira ba successful into secretary nomor snong ibakoe subcommittee ibakoe ba nanusar ko ha ni ba kamtam lupi ba ba snong ini deli ba nora ka snong nanti inuksa ko ha iki we ba snong ba hapo ka na taon hapo ka na district ibakoe bagian usaha coba sikekut. Dan leader question pang, upang nila yoi kesnong Saiden bago kesnong kabalakia, kesnong kaba niklem kapretsi kaya ru ban keren pang kesnong Saiden, haba gijir jaka kung kawai lagi model village jomi, kung balapha entity haba model jaka pagide budget na dari kesnong kibang ina at nila po town committee ban law kata model village iklam kompresi sendo nama mila che diga snong ni nama ni digana biginong snong ram ni snong kilong ibashay tini menta ninong kan jong shu ya ni ka sakoy ganan ong nama ka klempat na poish snong ni ko order ka bangi na declare bag Repay district kadai ka plastic zone free na do ka asan tarik September Banan tanah nesmat nilayo lagi approval jauh dari ka sen kata demi ekane organic bag de menang nesmat in consumiti bagi national 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 report insa dekat lambai pak noponya tu insa buat kau ka store joki hanong po kau kena menayo ini organic bag ni orang yang plastik ni organic bag de pun semua banyak tentang banyak yang konsumsi plastik, ship dan tentang lagi ni lah itu adalah kesokan. But sampai dengan requestnya, kumpulan video semua RJ
review joki joni umpama ni budget na di isna belakang tu kan ni sausan sina menjua na doa kajar prime nak keren bahas pamla tu kan layo ni mentah yang ni kat nomor kibalan layo mentah ni hapstang yang boleh batan hash nak buat ibu ni hangau dan buat kan dan dia lagi dengan banyak ni orang itu kita suit design semua batang jenis komplit itu tadi kita dan kegiatan dari datang kita dalam pelajar bahwa kita sedang